Maloi la maria ho e ki mo lele ai Tonga ko Tongatapu te au sia mai ai wike fo o koe ni mo ngongo ai le teo mo televisione Tonga. Fia ke talitali le ki mo tonu ki mo uni o ngongo ki he fiafi mo ni te koe ni a ho tāwanu o me. Ia wakai ki ngahi tala nora rahi o ho wa. Me ai tahine princesi ka lao nisi nai ta kālau whaka on whaka ofisiale ki hea lea pao whinawe aki a kolo fo o mo East Palo Alto, Amerika. Tataki he polis Tonga ai fuafua whakaidonga i oe aho whamamanahi oe whamili i Tongani, pia whakamooni mufua kia te tokoni ki ngahi kautaha society civile, ke whaivia ai unga mateo teo Tongani ki ha whatamaki i he malumalo e polokalama ngā oe tala ki ka pā. I e peme ngahi tala noa ke he anaiangi pehe ke whamumitaha me himala e oe sipoti mo e whamatala ea. Ka koe wakai e ni ki he whakaiki ko au popua aho. Na e mea e tahine Princess Kalaunisi nai ta kālau whakamooni whakaofisiale i hea lea pao whikai aki i waha au kolo fo o mo kolo ko East Palo Alto i Amerika ai o iloa ko Sister City Partnership. I he whiawhi whalai tēnā e whahoko e o wau whamooni whawhiisiale ai rea pauni. Ai e nei whamooni e tahine Princess Kalauni pe mai wahenga kolo fo o pe whamooni e pure kolo ko ia East Palo Alto, Webster Lincoln ma ai EBA. Ko ka kanto e wiki e taha ngai proklama ke kehe ne whakatoto ke whakailongai a ke area pau whengawe a ki mau inga koe ni. Ai ena e whalawa tuai e klopu mei tongani me he konsilio e wahenga kolo fo o ke nau whawhungai e wahenga i he prokalamani. Rotonga i Amerika e klopu me he konsilio kolo fo o i wiki ko sina e lawa ipe ke nau kawatu ke ngahi a ahi o ngai prokalama ngā ue i ngahi whare ngā ue i loa i EPA o whewahe aki ai ke ngahi le lei kotoa ku inasi ai ai koloni pe me ngahi whaunga e lawa ke nau whewahe aki ai a ngahi le lei ko ia mokolo fo o i he malu e area pau whengawe aki koe ni. I whamatala i pure kolo ko ia EPA, ko e kamataanga e whengawe aki a kolo fo o mo EPA, ko e whototu uia, a ngai tokoni pia mei he whonuani, he ria he whakatamaki ko ia he wanoa ua ua i he pā mō ngāwhi hunga Tonga hunga hapai mo pia ukula. Ai foki, na tātāna kia e ka kai ko ia EPA, o lava ke maua e container e nima, ko he uta nau tokoni eni, pia maa ka kai o tonga hiria ai whakatamaki. Kai pehe foki ki e tokoni whakapaanga na e whafuafua ki e tola Amerika e taha tesmareono miliona. Nei te taki e pot ngā oe polisi ai fuafua polokalama ke no whakailonga i oe aho whamamanahi e whamili i Tongani, a ke polokalama makehe i he whiawhi whalaite o whakatahataha ki ai kau whakawhi toko lahi ka behe ki kakai e whanua ke kau ki whamanatua oe aho maho ingani mo ka veinga na e whamamawhai ai mo uilelei oe whanau i he whamili. Sorry, but I know the winds keep blowing. Ko tok fuafua taimi eni ki Tongani ke whamanatua ai aho whamamanahi o e whamili, pana tatakia i e potu ngau e polisi i aho whalaite wiki kua osi. Nai ka mātākia ai laka o whakaosmai ki e wafu buna, o whakahokoi e polokalama pana e kaumai ki ai e ngai whamili, ka beheki ngai wāwhinga o e aki ki ono katoa ngā i o e aho koe ni, i he kaweinga koe family inequalities and child well-being. Nei whakailonga e i he polokalamani e mau inga ai whatongia o e whamili ki hono langa ha ātakai malu, tolonga mo e ua taha i ngahi tūkui kolo. Kai tau te whito ki hono whakaivia ai ilo mo e mahino ai kakai ki e ngahi whaingataa o kwhihangahangai me ngai whamili, kai tau te whito ki e whanau. Nei mea e komisiona polisi, Turf Turner, ono i pehe ko whamili ko mea mau inga tahaia i hono whakawae hakolo o kulelei. Nāne toi pehe ko whamili ko whakawae mau inga taha peia o ngai tūkui kolo, he koia o kuako i meiai ai ulunganga, pia moi whōtunga haa mai o whanau. Nāne toi pehe i Tongani ko whamili ko mafuia o ngai tūkui kolo, o kano katoai ai ofa, whakaapa-apa, me ngahi toko whakaholo me he tau tangata ki he tau tangata. Nā toi pehepe e komisiona Turner o kwhepake ngai whamili lahi me ngai palopalema,
kawai e ngai palopalema whaka-ekonomika mo whaka-sosiale, pe o kune wesia whakahanga tonu ai lelei ai whanau. Nā ne whamamawha i he ikai lava e ngai whamili o whihangahangai toko taha mo i ngahi whaingataa ko e ni, pe nā ne poupou i e ngai tawhaaki ko toa pē, o ngahi tūkui kolo, ke nau ke ngāue whakataha ke whakapapau i o ku tupu hake e whanau ko toa pē i ātakai o ku malu, poupou mo lehi i. Na whakahoko ai o au keke ki ona whakailonga i aki o aho, pe na whakahoko i e kauifi ai polisi e ngai whakawaha mapa. Na kau whoki e polokalamani e ngai polokalama wa inga ai whanau, mo ngahi māketi me akai ki ona whakawhiewhia i ai aho mau inga koe ni, mo whiewhiewhia ai e ngai whamili. Koe ātakai nei whakamāwhana pe mahino a whiewhia ai longa i whanau. Na whakamalo ia whoki e poti ngau e polisi, mo kei poupou pe ki ngau e family free of violence, pe whakamalo ki ngai family, kau me mipa o e kolo, kau ngawe mo ngai hoa ngawe na nau tokoni mo kau ki polokalamani. Mai ngonga le tio mo televisione Tonga, ko auritea tau kapo. Ko inasia ni Tongani i he polokalama tokoni me he pole anga Australia, whawhawhua ki he paanga i taha 5 miliona hono mau inga, ai a koe ngāwe ni ki he toi whakaivia ai tu unga mateu tewa Tongani ki a ngāhi whakatamaki pia mai ngāhi whakatutu ngāwe ki he whakakiake hiri ha whakatamaki. Na e whamoane be i aho whalai te e minista potu ngāwe ako, toke tā moane o tunuku mai pure anga Tonga, mai tala whikau lahi a Australia ki Tongani, His Excellency Bragg Badley, i he alea pau, i e porokalama tokoni koe ni, aia i loa ia koe tala ki kapa, prepare, respond, recover. O ku whapaanga i he porokalama tokoni koe ni mi Australia, whafofua ki he tola Australia hanga 10 miliona, pia o ku whau mo whautu uia ke tau whalelei e tuunga ngāwe a Tongani ki he whahoko ngāhi ngāwe hiri whoki han tō ha whakatamaki pia pehe ki he whakaidhia ai tuunga matu uaki o ngāhi tōkui kolo e whanua ai ngāhi whakatamaki. O ku poupoua e ngāwe ni ki he porokalama ngāwe a Tongani ki he tokanga i kina ai tūlawea ngofua ki he whakatamaki. Pea o iloa ko e Disaster Risk Management Framework, pea au ku whakaivia ai whengawe ake ngai potu ngāwe whakapure anga, ngai tōkui koro, ngai kupu whekau aki kotoa, e taimi hoko ai, he whakatū tāmaki pe whakatamaki whaina tūla. Nai lawai pe whoki o whaki he whalaite ai tokoni i malumalu e porokalamani, ki he ngahi kautaha society civile e wha, whakatau mua ke nau lawa o whakahoko aki ai ngahi ngā aue ke whakaivia ai tuunga mateu teu ai kakai o whonua mo e toka teu ko ia ki ha hoko ha whakatamaki. Ko ia nei taimari ai e kautaha leiti a Tonga, Society Koloskula, ko silio whakatahataha pe whakatahaanga whawhonua e tō tupu a Tonga pe pehewhoki ki he live and learn. I whamatala me he office e tala whikaulahi a Australia ki Tongani, e tokone e prokalama tala ki kapa ke whakaivia ngahi prokalama ako i ngahi tōku i koro, ngahi whotuutu pe palani, pe moi whotuutu oha ngahi ngā ue ki he hiri ai hoko ha whakatamaki. O hoko e prokalamani ke toi whamamawhai ai wā whengawe aki wā awhi a Australia mō Tongani, tala whito ke kaweinga ko ia o langa haka o ku mateu teu, pea lava o matu waki ai ngahi whatamaki o kutulawea ngofua ki ai a Tonga. I he awha tuko e polokalama whakaivia ai ka hao e whānau wako pe koe Career Expo i he wike kua osi, nei hā mai ai vivili mo mau inga ia e whānau wako, ke nau ilo ki e ta tonu mo mooni ai whili e ngahi le soni mo tau mua ako o kwhina pasi mo nau ngahi tau mua ki he kaha. I he whatara noa ai o ngonga le te o Tonga ke whānau wako na anawa utonu ke polokalamani i he holo whamanatu Queen Charlotte na anau talalota maali e ai o pehe o ko mahu inga au pita polokalama ko e ni ke te whakalahi ai a e nau ilo ke hono whili e ngahi le soni to tonu ke nau wako ai ke e whenā pasi mo ngawe anga te nau whili ke nau ngāwe i he kaha o.
Lo tonga ini ne whakaha e he pure ako o e apiako wha teknikale monifoti pa tele e peli mansela o ne pehe. Ko i lahi tahe palopale mau whianghanga i me whanau ko ni ihi o ikai ke nau ilo ki ngahi whainga maalie me ngahi wa ake kehe ko eni ki hoko hoko atuai e nau ako. Pe ko i polokalama ko eni o kune oanga ia ai hala me tau mua ma kehe ki whanau ako ke nau whili mo whai ai ki nau tolu ki helelei taha tau te whito ke kaha o oe whanua. Ai te sio o hui ai fia makehe whanau. Te nau te tokanga me te whaai ki nau tolu, matunga ve ngahi tau ke oku nau i ai. So te milahi mahalo koe osi pe loki ako, pe aku i kai ke ile whanau ia ko hai me ke whoko atu ki ai. Pe lahi taha i palo palema, oku whekuki me ngahi teknikare ngahi ahoni ulu atu. Ko i kai ke iloki ai ngahi e whaaki ke koe ni. Me ono ua, oku pehe koe drop out of school in the early ages. Au pehe ngau CEO ai i he tori. Ua whakau ia ka pau oku nau aware ki ngahi tau kei koe ni. Ke maua nau whamoni ako koe. Meka toa pehe ngahi ngau anga i tonga ni. Hau ni ke se ki lahi ia. Oku whia mai tau whamoni ako ia ka mau hau ngau. Kai pe, o chili pe kung pavitahan mai ko tori. That's easy money. Ka i taimi ta tau pe o mo spore. Une mo pore ki tau tolu e ko ka hoi ni atonga. Ai whanau ko. Ta ko whanau ko ia o kunau ke i loki ako o ku maho inga. Mahalo pe ko pe se te nima. They will have white collar jobs. Ka i taimi ta tau mo ku whia ma ki whaka ai ki nau to. Ko ngai tau ke ma whanau ko i ke hoko atu maki. Mai tumo. Na te pehe pātele Mansela o ia teki nau tolu e kau whai ako me kau pure ako ai pōpou ma kehe ki he polokalama ko e ni ki hono tokonia o e whanau ako. E hile polokalama e potu ngai whewhakatau aki mo langa whakalakalaka whaka ekonomika na tataki lewa ki nau tolu ki he takitaha waa o i ngahi ako ngā ue me business kehe ki no whakatau kei ki nau tolu ki halafononga i he kaha o. Kai ke he koe whawhata imi eni ke whakahokai polokalama peheni, pe aku hāmahino mai e whia ma uvivile whanau ako me kau whai ako, ki ono tokonia ma kehe ai whili me tau mo e whanau ako, ki ono whakaino hino ke teki nau tole ngahi le soni, mo ngahi waa ako pau ke hoko hokat ki ai e nau whiinga, e kai ngata pe ai ka koe toi whaingo fuange, ai whiinga e whanau ako ki e nau kaha o tau te whito, koe kaha o ki nau tolu o e whanua. Pea ko ka kātoi ni a ahi ki sia ina a e kisia ngai whalea lea no pele vai a moi kulupu ka whakafofonga whalea lea o nā whoki mai ahi ki Tongani i he wike ko o si. I e whamatalami o whisu e whalea lea, ko a ahi koe ni ki sia ina nai hoko i ko whainga maali e lelei ki e toi whakaivia a wāwhinga o aki mo toi whekumi ai ki a ngai whainga maali e whinga o ak fo o i se ki toa o teknolosia ngowe me langa whakalakalaka tuuloa. Nā tatake atai e kulupu a ahi me he whalea lea e ekisea no pele vaia. Pēne nau tū uta mai ki Tongani i he kakato ai a ahi i he whiawhi tukonaki, pe toi taritari ai ki nau tolu i Tongani e he ampastoa asiaina ki Tongani, His Excellency Liu Wei Min. Ko kakato ai a ahi e kulupu whalea lea ki siaina, ai ana whakahoko ai whoki me ngai whakataha me kautaki maalunga i he pure anga i he wāhenga Guangdong. O kawa e tokon sea o whakataanga whakawhalea lea o wāhengani ko Xiao Ya Fei. Ko ko ngai au ngahi polokalama ne whakatūtoo ki e whakaosi o a ahi atua kulupuni ki e wāhengani ne whakaos aki e nau a ahi ki e kolo ko Tongan, ai a ko kolo eni o iai e a lea pau wāwhinga o aki me wāhenga haapai o iloa ko Sister City Partnership. Ne malawai ke a ahi e kulupu ki ngai polokalama ngā ue, i e seki toa o mau anga iwi malawa ki whakafo teknolosia ki he ngowe, mo senta ako whakatotolo ki ngahi kamengani. I e whamatala me ofisu e whalea lea, o hoko a ahi koe ni ke lelei angi ai ai ilo a kau whafofonga whalea lea ki ngai ngawe whakalakalaka whakateknolosia. Ngahi langa ngā ue whakalakalaka o kutu uloa, mo ngai whaunga ngā ue whakaonoponi i e seki toa ngowe, e malawa ke tokoni ki ngai ngā ue tatau i Tongani.
Koe aahini koe konga pefokia e wāwhinga aki lelei a Tonga musia ina i ngai taulahi o mahino e wāofi ai ongo whonua. Mai ongonga le tio me televisione Tonga, ko auritea Tongatapu. Koe ngahi o ngongo whakaloto whanua pe ia, hoko mai o kahiriani ke whamumitaha mehimala e o sipoti mō pia o nie. I he whetaki nima e komisoni whamawhora rea Tonga me potungau e ngahi ngau e whaloto whanua pe mia. Malawa i ke whamawhora te mala e sipoti me whiau hi Super Rugby Pacific manoa ua no. Whamalo ke 8 minista me ka whaaki sipoti a e potungau e i whengau e aki ua whakahoko. Malo me tau ke i whialongo ki koe whakaini ke mala e o e sipoti. Na e whamamahi ai whetu hopo me he wātā koula, me api ko toloa malakai tupou, i whiahui sino le leia o shea nia me pasukina e whakahoko ki Australia e whakasinga o e wike. Ko ono whahaini he palestine kau taha sino le lei a Tonga tala e sinau me Australia ki he ngonga le dio Tonga he pongpongini hiri ai whaki pare ane a whi. I he ikuna koini a malakai na ne whaawa e me tani koula e tolu, o tōki mu ai he whanau tau taha fitu, pia whika tolu whakakatoa i he revo loko ia ai junior. Na e whakahai e tana e sinau, koe me tani koula e nima koe ni, me tani whakakatoa e taha walu, ai ako siliva e wha mo poronise e hiva. Na e whahai pe palestini koe ola le lei eni, pe koe ola le lei tahai ako, whalau moia ki e whiauhi koe ni toa pure anga, ai ako e tokongo furu na e whiauhi, pe anau me tari kotoa. I he taim le tau o kui ai e palani ngā ue, ke toi whakalahilahi ange, a ngahi whiauhi whakaloto whonua, ka e lava ke toi le lei ange o lahi kaha o kawa i whoki, pe mohono wāwā o mai e ni ihi, pe me tōku i motu me i toke lau. Me whamalo i ai pe palestini koe ia ai kautaha sino le lei an Tonga, ai whepoupo waki koe ni, ko whakahoko koe ia mo kakai o i whonua, tai whito ke ngai whamiri, pea pe whoki hei kuna ki nau tolu, na nau wholawa tu ki he wheau hi, ngai whengai aki mo whepoupo waki ko toa pea mo i ngai kautaha business, pe hei te ki nau tolu na e whola ni mau tokoni ki he wholau koe ia ai whanau ni. Koe ngahi o ngongo sipoti a mō pia o lie, ka koe wakaile vaini ki he whamatala ea, hiono tuku mai me he senta whamatala ea a Tonga i whaamotu mō vaiola vaini kolo. Malala malia hau e ki ba mwelele e tonga kotoa ki tai tailele e pek mō tolu i he wiki ngā oe wha koe ni pe mwe tau wakai koe a ki hanga tu o ai ea. Ngahi talanoa lai pe koe ngahi mea mahu inga au whe mao ke taki kia tau toka ngā i he whia whini koe sopu koe a natula. O kuhinga whake sopa natula ki he kovi koe ia ai tu unga o ea kovi e tu unga o i tahi i he otu tonga he tau whanongat koe he ua whakahoko mai. Koe uha uha pe koe uha lahi pa mui tāwhia o ku tofuhi ai ngahi o tu motu koe ki toke lau, ta te whiton ki ongo niwa pe mo wawau. Hako o ku a uia ki havili maloi whatup mau, ta te whiton ki he potahi o niwa Tongatapu pe mo wawau. Kau ki hoko atu pe hako i he toenga ko ia o e o tu tonga i he tau whanonga atu koe ni e hoa e wawha ka hoko mai. E misi satellite e ni o tau whaiwhanonga mai koia i hoa pongpongi ki hoa tā o e aho ni. Lava mahino pe na e au whia pe whotunga o e langi i he o tu tonga i tau whanonga mai aho ni. Ka tau te whito ni ke ongo ni wae matolu mai koia ngahi ko ngā au o ku asi mai pēr me he e lia koia ongo ni wa aia koe alotama ki uha ia. Toka pe e lia koe a ngoni wa e a uhi whoki wawa o whawhawhua ke ta whanonga te he pōni ki a pongi pe e toi mālohi angi pa mui hako e he waha a koe a pe koe potahi o ngoni wa pe he whoki wawa o te whito ni ke waha o niwa Tongatapu pe a mō wawa o e whao mai ai ai uhalahi koe ni pe e a ue toi tō taku pe toi mālohi angi
ai hako o ki havili malo i whatup mau. Ai koe uhala hei whate whito peninga ki hongo ni wape mo wau kai hoko atu no Moimoi. Ai uha koe ni pe ea o mai ki he otu haa pai. Ka ko Tongatapu ni pe mo e ua koe whotunga pe o langi au fia kai ke iai pe whainga maali ke mo hangai uha tu umato ki haa pai Tongatapu pe mo e ua e he tau whanonga koia o au ki a pongi. I hene pehele mak matu o ngai non tuka te ngai whatokanga. Ai koe whatokanga hako ki hoko atu pe ki he kotoa ngai vai whanua o i otonga. Pe he whoki ki he whatokanga uhalahi pe mo e tāwhia. O kutuka tuia pena e ke hoko atu no tuka te he whiawhini ki he vai whanua ko ia o yongo niwa pe he whoki ki wawao. Koe wakai koe ki he whatonga ki o tau ngahi potahi whatonga e ange koe whatokanga hako kei hoko atu pe ano tuku atu pe mo i whale ki ngai wakatou taiki. Ke potahi o niwa fo ou, haapai, Tongatapu ewa pe whoki te ritonga pe mo te ritoka lau. Whatokanga haviri māloi whatup mau kei hoko atu pe hono tuku atu ki he potahi ko ia o niwa Tongatapu pe mo wawau. Alu pe ki toi mālohi ange ai haviri pe koe hako e potahi ko no niwa Tongatapu pe mo wawau i he pōni pe whoki ki a pongi. Whatonga iange whatokanga tahilahi ki hoko atu pe tahilahi he hotoa o e o tu Tonga. Koe aho ni mako ka hoko mai ka mata a pongi o hoko atu ai. A koe tau wakai ko ia ki he o tu Tonga e hoko atu pe ai au fia lahengi taimi au fia e whotunga o langi pe mo e uhalahi a pongi o ku whaihono siofi ki hongo niwa pe mo wawao. Tau whainga maalia pe a pai ki hoa e whiawhi a pongi. Pe he whoki ki Tongatapu ni pe mo ewa o ki ai pe whainga maali ki hangai ua tu mato whawhitu i he tau whanonga tu ko iai hukeni. O alu pe ai no siofi ko ia hala whanonga o i alo tāmaki uha koe ni hango niwa pe mo wawao. E whanonga whakahahake ia whawhufua ke pule lula pe o i wikeni pe a e toki matawhi atu ai loa o i uhalangi pe mihe o tonga i pule lulu o hoko atu ai. Koe hako e toki holo atu pe mo ia i he pule lulu, i he whanonga whakahahake ko ia ai alo tāmaki ki mama o atu pia mihe o tutonga i pule lulu. Ka koe a ngaini, ai tau wakai ko ia ki he uha pe moe ngā unu mai alo tāmaki uha e waha a koe ni o e ongoni wape mo wawa. Koe pule lulu ko whanonga whakahahake alo tāmaki koe ni ke mama o pia mihe o tonga pe alo maali atu ai o tonga o ka mata atu e pule lulu o au ki whakasinga ko ia. O iwi ke te ka whoki haviri ke tonga hifo i he alu ke mama o ange alu tāmaki ki he whakahahaki ko ia o e o tu tonga. Ko tau wakai lewa ko ia ki he pōni o au ki a hengi o tau ngai vai whanua. Mahino pe alu tāmaki e ni toka e ongo niwa pe ai uha lolo lahi ai moha mana ki ongo niwa e tau whanua ngā te pōni o au ki a pongpongi. Tu u whainga maalia pita wa wau ki a hengi he whanua ngai fohi ai ngā hei ko ngā uha koe ni ki wa wau ka koe o tu haa pai Tongatapu pe mo e au fia pe whotunga oilangi ia ma whainga maalia ki a ngai uha tu moto whakawhei tu uhe tau whanonga te pōni ki a hengi. Ko e whai mawhana, e au ia ke te grisi o te asi e ua ai maorao tahi e pōni i ngai vai whanua koe ne whatonga o au ke te grisi o te asi wani mai pōni ke o ni wa whatoka ngā iange ai hako pe me he tonga hake i he hako pe koe a o hako ke malo ke maritahi wani ma dounoa i he ngai potahi koe no niwa fo ou kawa ke o tu haa pai Tongatapu ewa mo ngai potahi koe ne whatonga. Ko niwa Tongatapu pe mo wawau ko ostu kwa tufoke whatonga haviri malo i whatup mau i kiai. Ko e hui he alupeke toi malohi ange hako o tō taku o au ki haviri malohi whatup mau he maritahi e tō nima ki whanoa he tau whanonga te pōni ki he ngai potu tahi koe ni o niwa Tongatapu pe mo wawau. Ko tau sio lewa koe ke tūsi te i hono hoko atu no Moimoi i koe ni ai au tāmaki uhalahi koe ni i he enewe sia e ngoni wapea mo wawau e hoko atu peia i he tūsi te mo wakai me peko ngahi ko ngā au uhalahi eni me no folo peia e ria koe toke lau ngoni wapea mo wawau o tū whainga maali e pe aha apai ki he whiawhi tūsi te mo vete maha ngahi ko ngā au ki he otu haapai i he whiawhi tūsi te pe hoko ate hanga e tim ngāwe o Moimoi ai oha pe au hifai uhalahi
ki haapai I he tau whanonga a pongi. Ko Tongatapu ni pia mo ewa au fia pe fotunga ia o ilangi a pongi ka ke iai pe whai maari ke hangai ua tu mo tō whawhi tu. I Tongatapu ni pia mo ewa mawhana taha fua mawhana a pongi te glisa jase wa fitu wa walu e o tonga pia ko e hako e ke iangai pe pia me he haha ke he tau whanonga a pongi ka e alu pe ke toi malohi ange. I he potahi koe ni o ni o Tongatapu pia mo wawa au ia ki he malohi au pito ke haviri malohi whatup mau ma le tahi e tōni wa whanoa ngai taimi koe tō taku ia ai haviri malohi whatup mau kai kei hoko atu peha kako a pong I he toenga koe ia ngai potahi o au ki he mai tahi I he wani ma tōnoa pia me he ta whaaki whakahaha ke a pong. Ko tawa kai koe ke taimi e tahi, ai au tau maali e ia he pōni toi hong fulke hiwa, ma toka ia I he toi hong fulke tolu a hengi. Hopo hake la a pongi, he osnima ko ia pia me fitu, hopo pia me mahina he osua walu, pia me he hiwa pongi a pongi. Ko tau whanonga atu e ni ke tu e fiafi ko e mahina, hili ia e ne mate pe ko e mahina fo o, I he aho aneafi o sāpate, e tu e fiafia I he sāpate ko ia o e wikeni. Toi ngai whamatala ea ki he wikeni ki Nuku'alofa o kulahi ange ai whainga maalie, ke matangi maalie a Nuku'alofa ko hui holo e hako matawhia loa, pea matangi lelei ai toenga ko ia o e whamatala ea ki he wikeni ki Nuku'alofa ma whana leipe fua mawhana te kriso te asi e wa fitu ke wa walu pea koe lawa kakato ea mo whamatala ea ki he whiawhini pea mi homo ofisi whamatala ea amalaki be mo mau ha e whiawhi lelei pea kua au taki atu ai ngā he whatokanga pea mo ngā he whamatala kotoa pe o e whiawhini ki he tapa kotoa o e o tutonga. Kai malo apito mo mea mai, ka mo mea. Whakamalohe ni kia Vaiola mo kau ngā ue o e senta whakamatala ea I he tuku mai ai whakamatala ea whakamuimui taha ko ia. Ko e kakatoi pe iai o ngongai le te o mo televiso ne tonga ki he hauwani ki mua pia tau mawai tuki toi o atene ngā he talanola lahi o e whiawhinini. Me ai tāhine Princess Kalau nisi nai takala o whakamo o ni whakaofisiale ki he lea pao whikawe akia kolofo au mo East Palo Alto I Amerika. Tataki he polisi tonga ai fōfua whakailonga I o e aho whakamama nahi o whamili I Tongani. Pea whakamo oni mo fua ki ato e takoni ki ngā hikau taha Society Vile ke whakaiwi ai to unga mateo tewa Tongani ki hea whakatamaki I he malumalo I polokalama ngā ue tala ke I ka pā. Koe o ngongo ia ki he whiawhini a homboni te hata wālua me o ke whakaamnia tōna tu e ke loto whale kotoa he o tu Tongani. A tōne whakamanatu e lawa ke mōtoi wakai ki ngahi o ngongo koe ni I he ma website ko www.tbc.to. Mōtoi mea mai he taim te tawa pongpongi ki ngahi o ngongo whakamuimui taha me he ngongo whakaloto whanua, sipoti mo e whakamatala ea. Kei mālo I tau kei ao mai, mō mea. Good evening and welcome to another week with Radio and Television Tonga News. I am Popo Aho with your English news package for this Monday evening, May 18th. Today's top stories. Her Royal Highness Crown Princess Sinai Takala officially signed Sister City Partnership between Kolofo'o and East Palo Alto. Tonga Police lead the first ever International Family Day celebration in Tonga. And Talake Kapa Investment signed on Friday aimed at strengthening disaster preparedness and recovery. These and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest from the sports scene and a weather update to wrap up this hour's news package. Now in local news, Her Royal Highness Crown Princess Sinai Takala officially signed the Sister City Partnership Agreement between Kolofo'o and the city of East Palo Alto in the United States last week. The official signing ceremony was held on Friday evening, where the Crown Princess signed on behalf of the Kolofo'o district, while East Palo Alto Mayor Webster Lincoln signed on behalf of EPA. The signing marked the conclusion of a week of various programs organized to commemorate this important cooperation agreement. A delegation from Tonga, representing the Kolofo'o Constituency Council, travelled to take part in and represent the constituency during the program. During the Kolofo'o Council delegation's visit to the United States last week, they were able to participate in tours and programs involving various well-known institutions in East Palo Alto. The visits provided opportunities to share information on the benefits and resources available in EPA and ways those benefits could also be shared with Kolofo'o under the new partnership agreement.
According to the EPA mayor, the beginning of the relationship between Kolfo'o and EPA came after assistance organized by EPA following the 2022 disaster caused by the eruption of the Hungahapai volcano and the tsunami that followed. The people of East Palo Alto came together and were able to send 5 containers to relieve supplies to Tonga after the disaster, in addition to financial assistance estimated at around $1.6 million. The Tonga police led the country's first official celebration of the International Day of Families with a special program held on Friday evening, bringing together invited guests and members of the public to mark the important occasion and highlight this year's theme, Family Inequalities and Child Well-Being. Sorry, but I know the winds keep blowing. This was the first time the International Day of Families has been officially celebrated in Tonga, with the program led by the Tonga Police last Friday. The event began with a walk from the Mala'ekula parking area on Taufa'ahau Road and concluded at Bona Wharf, where families and partner organizations gathered to celebrate the occasion under the theme Family Inequalities and Child Well-Being. The program highlighted the important role families play in building safe, resilient, and united communities, while also raising awareness and understanding the challenges faced by families, particularly children. Police Commissioner Trev Turner said the family is the most important foundation for building a good community, as the family is the key foundation of every community, as it is where values and children's behavior are first shaped and taught. Commissioner Turner also said that in Tonga, the family is the heart of communities, where love, respect, and cultural traditions are passed down from generation to generation. He added that many families today are facing economic and social challenges, while directly affect the well-being of children, stressing that families cannot face these challenges alone, and encouraged all sectors of the community to continue working together to ensure every child grows up in a safe, supportive, and caring environment. The day's programs included performances from the Tonga Police Brass Band, children's games, and food stalls set up at Bona Wharf to create an atmosphere and event where families can gather to enjoy time together and celebrate this significant day. The Tonga Police also acknowledged and reaffirmed its support for the work of the Family Free of Violence Unit, while thanking families, community members, staff, and partner organizations who contributed to and participated in the program. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Taukapo. Tonga has secured a new 15 million ba'anga humanitarian investment from Australia aimed at strengthening the kingdom's disaster preparedness and recovery systems. The agreement was officially signed on Friday by Minister of Education and Training, Dr. Mo'are Otonuku, and Australia's High Commissioner to Tonga, His Excellency Brad Bentley, under the new Talaki Kapa Prepare, Respond, Recover initiative. Funded through an 10 million Australian dollars investment from Australia, the program is designed to improve Tonga's disaster response capability, recovering planning, and community resilience efforts across the country. The initiative supports Tonga's disaster risk management framework and will help strengthen coordination between government agencies and local communities during emergencies and natural disasters. As part of the signing ceremony on Friday, 4 local civil society organizations were also awarded grants to deliver practical preparedness and resilience programs. They include the Tonga Lady Association, Tonga Red Cross Society, Tonga National Youth Congress, and Live and Learn. Australian officials say the Talaki Kapa program will support community training,
planning, and emergency response capacity as humanitarian needs continue to increase globally. The Australian High Commission says the initiative reflects the close partnership between Tonga and Australia and their shared commitment to building a safer and more resilient Tonga. On the final day of the My Tomorrow Career Expo 2026, students showed strong interest and determination in learning about the right subject choices and educational pathways that align with their future goals. Students were actively engaging with various educational institutions, government ministries and businesses, asking questions and researching different study and career options that match their interests and ambitions. Students who attended the My Tomorrow Career Expo at the Tonga Memorial Hall on Friday told Radio and Television Tonga News that the Career Expo was very helpful in expanding their understanding of how to choose the right subjects and studies that fit the careers they hope to pursue in the future. Meanwhile, the principal of Montfort Technical Institute, Father Benny Mansella, said one of the main challenges faced by some students was the lack of awareness about the opportunities and different educational pathways available for continuing their studies. He said the program provides students with guidance and direction to help them make informed choices and encourages them to pursue what is best for their future as well as the country. Father Mansella also said that teachers and principals strongly support programs like this Career Expo because of the assistance it provides for the students. Following presentations from the Ministry of Trade and Economic Development and several students who participated in the Career Expo programs, attendees were guided through different education, employment and business sectors to help them better understand future career pathways. This is the first time such a program has been held in Tonga, and it clearly highlighted the strong need among students and teachers for greater support in helping students identifying their goals and future direction. The program also helped guide students toward the appropriate subjects and educational fields they should continue pursuing, while making it easier for them to prepare for their future as the next generation of the country. And Speaker of Parliament Lord Vaya and Parliamentary delegation have returned home after a 10-day official visit to the People's Republic of China aimed at strengthening ties and exploring new opportunities in technology, agriculture and sustainable development. The parliamentary delegation, led by Speaker Lord Vaya, arrived back in Tonga on Saturday and was welcomed at Fort Motu International Airport by China's ambassador to Tonga, His Excellency Liu Wei-min. The visit concluded last Friday following high-level meetings and cultural exchanges in China, including talks with Guangdong Provincial People's Congress Vice Chairperson Xiao Yafei. During the final leg of the program, the delegation visited Dongguan City, Ha'apai's sister city, where members toured a renewable energy microgrid project and an agricultural technology and research center. According to the Office of the Legislative Assembly, the visits provided valuable insight into technological innovation, sustainable development, and modern farming practices being used in Dongguan. Delegates also visited the Guangdong Provincial Hospital of Chinese Medicine, where they were introduced to traditional Chinese medicine practices. The visit formed part of ongoing efforts to strengthen the long-standing friendship and cooperation between Tonga and China. That's your local news for tonight. After this break, we'll join Pia Aldia for the latest in sports. Welcome back in sport. Tonga's rising bodybuilding star, Malakai Tupou, has emerged as a standout athlete for Team Tonga at the IFBB Pacific Championships in Australia. President of Tonga Bodybuilding Federation, Talaya Sinau, confirmed the achievement to Radio Tonga Sports News this morning. Now says Tupou is competing in the under-17 division, has won 3 gold medals in different categories, taking Team Tonga to have collected a total of 5 gold medals at the championships. Overall, the 10-member Tongan team won 18 medals, including 5 gold, 4 silver and 9 bronze.
Now also highlighted improvements in the women's division and says there is confidence female athletes will continue to perform well in the future competitions despite cultural challenges that have limited participation on stage. He says more work is needed to improve local competitions and ensure visas are secured for all athletes traveling overseas. He also acknowledged the support of parents and sponsors who helped make the team's participation possible. And that's sports news. That was the latest sports news. Now taking a look at the latest weather updates from the Fort Moto Weather Forecasting Centre with Viola Vainikolo. Good evening, Tonga. Welcome to your evening forecast from your Tonga Met service once again. Headline for tonight, gusty winds across Tonga expected to continue in the next 24 hours. Heavy rain forecast for the Niuas and Vava'o. And also take note that the strong wind over coastal waters of Tongatapu and Vava'o expected to gradually increase to gale wind in the next 24 hours. But of course, strong wind will continue over all of Tonga land areas and the coastal waters of Niue for all, Hapai, Tongatapu, Ewa, and also our southern waters. Satellite imagery today clearly indicate the cloudy condition most of the time today with occasional rain over the Niues and risk of thunderstorms. Well, in the next 24 hours, the condition will get worse over the Niues and Vava'o. But for Hapai, Tongatapu, and Ewa, we're looking at cloudy most of the time with isolated showers in the next 24 hours. Check out the warning over land areas. Strong wind warning still remains in force for all of Tonga land areas. Heavy rain warning and flash flood advisory still remains in force over the Niues and Vava'o land areas. Warning for coastal waters. Gale warning remains in force for coastal waters of Tongatapu and Vava'o. Strong wind warning still in force for Niue for all, Hapai, Tongatapu, Ewa, and also Teleki Tonga and Teleki Tokelau coastal waters. And of course, small graph advisory always comes together with strong wind and also gale warning for all of Tonga coastal waters. And the extreme high tide still in force for all of Tonga coastal waters. In the next 5 days, started tomorrow across our Pacific region, we're looking at this heavy rain that affect the Niues and Vava'o will continue to affect these island division and coastal waters by tomorrow. And the forecast to move east away from Tonga by Wednesday. So the condition will most likely to improve by Sunday across Tonga, and also strong wind will gradually decrease by Wednesday when the trough moves east away from Tonga. So let's have a look at how it goes. This is the heavier rain band shift or move east away from Tonga by Wednesday, and of course the condition across Tonga will improve by Thursday and over the weekend. As you can see, all the heavy rain and the trough moves to the east, and also another low develop to the southeast of Tonga, far southeast, that is not a concern for Tonga over the weekend. Forecast for tonight until early tomorrow. Of course, the trough remains to the Niues, cloudy most of the time, heavy rain with risk of thunderstorm tonight to early tomorrow. This condition shifts south over Vava'o by early tomorrow. While looking at Hapai, Tongatapu, and Ewa, mostly cloudy, will continue with isolated showers tonight to early tomorrow with a minimum of 22 degrees here in a southern island, and 23, 24 our central part of Tonga, and 25 degrees tonight to the northern part of Tonga. Please, all mariners, do take note that the wind remains from the east and southeast. Strong wind up to 25 to 30 knots over coastal waters of Niue for all, Hapai, Tongatapu, Ewa, and southern waters.
but to take note that the coastal waters of Tongatapu and Vava'o expected to gradually increase and casting up to gale force winds 35 to 40 knots tonight until early tomorrow. Stepping forward to Tuesday tomorrow, well, the condition will remain worst over the Niwas, and Vava'o gale still cast up to 40 knots, 35 to 40 knots at time tomorrow. The coastal waters of Tongatapu and Vava'o, there's a slightly chances that this rain band shift further south over Ha'apai, but we'll look into it as we continue monitoring the system. If the heavy rain are expected to reach Ha'apai by later tomorrow, while here in Tongatapu and Ewa, cloudy most of the time with isolated showers still continue tomorrow with look at the maximum temperature around 27 to 28 degrees tomorrow. Tide prediction: high tide tonight 10 minutes to 9, and the low tide will be tomorrow morning or early tomorrow at 10 minutes to 3. Sunrise tomorrow 5 minutes past 7, and the moonrise will be tomorrow morning 28 minutes past 9. So the first quarter of the moon phase will be this coming Sunday. 5 days outlook for Nuku'alofa, we're looking at mostly fine weather, generally fine for the rest of the week, as we all know that the trough will move further east away from Tonga, and the condition will improve by Wednesday. So for the rest of the week, this week, the maximum temperature forecast around 27 to 28 degrees here in Nuku'alofa in the next 5 days. And that will be all for this evening. Thank you for listening. Thank you to Viola and the team at the Tonga Met Service for that latest weather update. That wraps up this hour's news package, but before we part, here's a final look at tonight's top stories. Her Royal Highness Crown Princess Takala officially signs the Sister City Partnership between Kolofo'ou and East Palo Alto. Tonga Police lead the first ever International Family Day celebration in Tonga, and the Talake Kapa investment was signed on Friday aimed at strengthening disaster preparedness and recovery. That's your news package for this Monday evening, May 18th. For more on these stories, you can visit our website at www.tbc.to. Join us again tomorrow for the latest local and sports news and weather updates. Now, from myself and the radio and television Tonga News team, thank you for joining us. Have a good evening.